أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وإلى جميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين، ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأصولهم وفروعهم، ثم إلى مصنف هذا الكتاب. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. قال المصنف ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال وروى أنس رضي الله عنه dari Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina adh-dhuhri wal 'ashri fi safar. Beliau pernah menjamakkan zuhur dan asar dalam waktu melakukan perjalanan. Wa waddaha dzalika fi riwayatin anhu, dan ia menjelaskan dalam suatu riwayat dari dia. Nah, ini maksudnya, dan Anas menjelaskan hal itu dalam suatu riwayat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itartahala qabla tazigha syamsu, jika beliau berangkat melakukan perjalanan nih, sebelum berangkat matahari sudah condong. Nah, sebelum matahari condong, qabla ay an tazigha syamsu, kalau beliau itu berangkat sebelum matahari condong. Ya, kalau kita berangkat, misal kita berangkat dari sini ke dusun, di sini ke dusun, kita berangkat jam 10, jadi sebelum matahari condong, dan ada berhenti sampai masuk waktu zuhur terus. Nah, akhir zuhur ila waqtil asar, maka Rasulullah zuhurnya itu dia lewatkan dengan niat untuk melakukannya di waktu asar. Harus ada niat tuh. Kalau ada niat, tidak bisa. Ada niat di dalam hati bahwa zuhur ini akan dilakukan di waktu asar. Kalau ada niat tuh, karena lupa, itu lain masalah. Itu meninggalkan sholat. Ini mengandung niat. Zuhurnya dilakukan waktu asar. Karena kita berangkat tadi, itu sebelum masuk zuhur. Maka zuhurnya karena kita lagi sedang dalam perjalanan itu, kita lewatkan dan kita niat bahwa kita lakukan di waktu asar. Ya. Nah. Thumma nazala fajama'a bainahuma. Setelah itu beliau singgah di suatu tempat. Singgah beliau. Di mana singgahnya? Di suatu tempat, di masjid kah, di apakah?
atau suatu tempat berhenti sehingga di situ ada waktu asar. Lakukanlah di situ zuhur, dia lakukan di situ zuhur dan asarnya. Fa idza zaghat qabla an yartahila shalla az-zuhra thumma rakiba. Tapi kalau sebelum berangkat itu zuhurlah ada, Rasulullah zuhur dulu, langsung sholat asar. Kemudian beliau berangkat. Kama waradat ahaditsu tadullu 'alal qismain. Sebagaimana banyak hadis yang menunjukkan kepada dua bagian ini. Minha ma rawahu Mu'adz radhiyallahu anhu. Di antaranya hadis riwayat Mu'adz radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di pertempuran Tabuk. Idza tahala qabla an tartafi asyam, beliau berangkat sebelum matahari meninggi. Akhara az-zuhra hatta yajma'aha ila al-'asri yusallihima jami'an. Ini jelas. Beliau berangkat sebelum matahari meninggi. Beliau menunda zuhur sehingga beliau menjamakkannya ke waktu asar. Wa idza irtahala ba'da zayghi syamsi, kalau beliau itu berangkat sebelum setelah matahari condong, dah masuk waktu zuhur, shalla zuhra wal asra jami'an thumma sara. Beliau lakukan solat zuhur, dijamakkan dengan solat asar, kemudian baru beliau berjalan. Ini berangkat tu. Wa kana idza irtahala qabla al-maghrib, kalau beliau berangkat sebelum maghrib, akharon maghrib hatta yusalliha ma'al isya. Kalau beliau itu berangkat sebelum maghrib, beliau menunda maghribnya lalu menjamakkannya dengan isya. Wa idza irtahala ba'dal maghrib ajjalal isya. Kalau masuk waktu maghrib, ya solat maghrib dulu beliau. Dan dijamakkan dengan isya. Fasallaha ma'al maghrib. Kalau beliau berangkat setelah maghrib, ditarik isyaknya ke waktu maghrib.